kaže zašto bacaš pakete, ponašaš se prema paketima kao prema drvima, kao da si ušom i tako dalje. Jel ovo znači baciti paket? Ne možeš ti, ovo sad mali, hajde ja to ne mogu pokazati, ali kad dođe veliki paket, razumiješ, pa vi njeg izvadite iz ovog pak staciona, ne možete vi to ovako spuštiti, to daš od ljudi leđa, razumiješ, ne možeš ti to, evo ovako spuštiti, evo, jel tako trebam spuštiti? Ovako nježno da otvorim ovaj, znaš, jer ide ljudima na živce što lupom, evo, pa ja to ovako lijepo, polako, evo ga, i onda ovako polako ponovo, pa skeniram, pa spustim ovako što nježnije, razumiješ, ne do Bog, može se nešto unutra desiti, i onda sve ovako ko po jajima. Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što i sami znate, već sam dao otkaz u DHL-u, odnosno radim ovaj otkazni rok. I odlučio sam da tokom tog vremena, dok sam još tu, napravim još nekoliko videa o ovoj firmi. A jedna od ideja jeste da napravim 2 ili 3 edukativna videa za one koji tek dolaze ovamo da radi ovaj posao, tako da mogu na YouTube naći kako se zapravo nešto radi. I evo danas upravo radim pak stacion i odlučio sam da napravim video o tome kao nešto pak stacion za početnike. Tako da odmah vas upozoravam, bit ću jako detaljan kada je u pitanju objašnjavanje kako se ovo radi, tako da nemojte vi meni sad tamo u komentarima joj šta ovo snima, što je logično, niđe veze i tako dalje, jer vjerujte mi, postoje ljudi kojima ni te logične stvari nisu jasne, pogotovo onima koji se nikad nisu susretali sa jednom ovakvom vrstom posla. Znači, objašnjavat ću sve kao malom djetetu. Eto, nadam se da će ovaj video biti od koristi. I to bi bilo to. Idemo onda sada za poslom. Evo usput da vam pokažem kako se ulazi u firmu. Servus. Oh, Simo. Ja. Katastrofe. Uzmete skener i ovako uđete u glavni menu, normalno, i onda idete na ovaj Beladung, što zapravo znači utovar. Ovako. I onda, evo vidite otprilike koliko ima paketa. Tu su vam brojke 393, 377, 40. Sve vam piše, znači, koliko imate paketa. I onda idete weiter. I onda ovdje već dođete do ovog dijela kada možete početi da skenirate pakete. I ovdje gdje vam piše ovdje Sendungsnummer, tu će se pojaviti paket koji ste skenirali i sve tako idete i pravite tu listu. I onda sljedeće što će vam se desiti jeste da dođete ovdje da upalite ovaj kombi. Vidite, sve ok. I onda okrenete i skontate da mu je akumulator crko. I pošto sam imao problema s kombijem, znači onaj dizel nije mogao da upali. Evo neki Mađari. Onaj dizel nije mogao da upali, tako da dok sam ja našao novi kombi, prošlo je neki 15-20 minuta dok su oni meni sve to sredili i dođem na ovaj izlaz gdje treba da radim. Čovjek se parkirao i utovara pakete sa ove susjedne ruče i sad ja kao trebam čekati. Razumiješ, sad žao mi čovjek već ubacio 20-30 paketa i sada se on sklanja, pa ponovo to sve radi, ne ide. Tako da ja ću sad njemu pomoći da on sve to odradi, na brzinu ćemo mu ubaciti pakete i onda će onda bježi. Eto, znači, jedan od izazova kad treba da ostanete mirni, znači dešavat će se ovakve situacije, međutim ne treba ništa da se ljutite, samo opušteno, sve će to da bude kako treba da bude.
Pogotovo ovako kad radite otkazni rok, boli vas briga. Po pravilu biste trebali imati nekih 10 do 15 pak štaciona, odnosno adresa na koji treba da idete i tamo ubacujete i vadite pakete. Znači, sad šta treba da uradite jeste da skenirate pakete, ubacujete ovdje i da ih sortirate. Kada tek krenete da radite ovaj posao, vjerovatno će vam biti onako uzbunjujuće, razumiješ, svi ti brojevi, sve te adrese, razumiješ, jer svaki pak štacion ima svoj određeni broj, tako da ja vam savjetujem da se ne patite, da ne pamtite i tako to uzmete ovako papir, napišete sebi koji je pak štacion, lupam zalijepite ovdje gore ili ovdje i vi odmah znate gdje ćete da sortirate te pakete. Znači, to je neki moj savjet sad. Ne znam, hoćete li ga prihvatiti ili nećete. Na svakom paketu stoji broj pak štaciona kao što je slučaj ovdje, znači pak štacion 219. Ja sam ovdje pokrio ime, mislim, nema potrebe da pokazujem kome paket ide. Uglavnom, znači, imate ovdje brojeve, izvinite na ovom svjetlu što se gasi pali, i tako da se vi možete orijentisati na koji pak štacion treba taj paket da ide, ili recimo u ovom slučaju, evo ga ovdje pak štacion 184. I nakon što ste utovarili sve pakete, onda uzimate ponovo skener i radite sljedeći. Znači, sad ću vam pokazati sve detaljno kako to izgleda. I sada, nakon što smo utovarili sve pakete, sad ću vam pokazati kako to izgleda na skeneru. Kao što možete da vidite, imamo ovdje liste pak štaciona, znači tu vam je adresa, evo kao što vidite prvu, tu gore je adresa, pa dole imate broj pak štaciona i sve tako ide. I vidite sa strane, tu su sve brojke koliko zapravo paketa imate da stavite u taj pak štacion. Evo idemo dole. A ovo ovdje abhoren što piše, to je zapravo preuzeti. To su zapravo paketi koje treba da iz kojih pak štaciona treba da preuzimamo pakete. To je čisto informativno da znate. Evo dole imamo i ostale pak štacione. Evo tu su sve brojke koliko se toga nalazi i to je otprilike to. Sad lijepo palite kombi i idete na prvi pak štacion i dijelite, odnosno stavljate i vadite pakete. A pošto ja radim pak štacion i što smo ušli u decembar, DHL je odlučio da me nagradi sa jednim pak štacionom, vidite. Pogledajte kako to izgleda, znači pak štacion 2025. godine, otvara se evo dole. I tu imate ove ormariće, otvarate ih i tu budu vjerovatno neki slatkiši, nešto. Eto, tako da kad dobro radite, DHL vas nagradi sa jednom čokoladom. Šalim se, naravno, ovo su dobili svi uposlenici DHL-a, ali eto, baš se potrefilo kad vam ja objašnjavam pak štacion. Eto, ništa, idemo sada da radimo posao. Prije nego što dođemo do prve naše adrese, volio bi da vam objasnim šta smo mi sada zapravo uradili. Znači, sve je to jako očito, ali eto, znači, rekao sam, danas objašnjavam kao malom djetetu od 7 godina. Znači, mi smo sada skenirali pakete koje smo utovarili i mi smo zapravo napravili jednu digitalnu listu svih paketa koje smo uzeli. I skener je upravo to, znači, skener vam dođe kao neka digitalna, moderna bilježnica gdje vi imate listu svih paketa i ne samo listu, nego imate sve informacije o tim paketima. I naravno, kada vi sve to skenirate, to isto tako ide tamo u
glavni skener, odnosno glavni sistem DHL-a, tako da se zna ko je zadnji skenirao određeni paket. Jer ako se zagubi paket, onda oni znaju koga će da traže zbog toga. I eto, to je bilo to. I vi sada kad budete utovarali, odnosno ove pakete stavljali u pak štacion, ta lista će da se smanjuje, znači automatski će da se brišu ti paketi sa vašeg profila na ovom skeneru. I ukoliko kad završite znači sav posao i dalje imate neke pakete na toj listi, to znači da ste nešto zeznuli i da ćete biti pitani. Eto, nadam se da vam je sad jasnija ova stvar što se tiče skeniranja paketa. Evo tu ispred još jedan kolega, ali ovaj ne radi pak štacion, on radi zapravo običnu dostavu paketa. Možda ste na početku videa vidjeli da je broj paketa bio mnogo veći nego što imam paketa trenutno sa sobom, i to je iz razloga zato što je sad decembar, ima puno paketa da se vadi iz pak štaciona i primorani su da ubace još jednu osobu da radi, tako da sada umjesto što rade 2 osobe pak štacion, rade zapravo 3 osobe i onda to se sve može završiti i bude puno lakše i sa manje stresa. I također ono što ne smijete zaboraviti da ponesete sa sobom kada radite pak štacion jesu ovi, vidite, stikeri, kako god hoćete ih nazvati, ove samo ljepljive rolne koje se stavljaju u ovaj štampač koji nosite sa sobom. Znači ovo ne smijete zaboraviti, ovo uvijek mora da imate ovih i viška. Ja ću vjerovatno sve ovo danas da potrošim, možda i neću. Uglavnom ovo je neka mjera koliko vam zapravo ovih rolni treba danas kada radite pak štacion. Eto, znači da imate u vidu, ovo ne smijete zaboraviti. I evo došli smo pored pak štaciona i sad ću ja da vama pokažem šta vi treba da uradite kako biste mogli da vadite pakete iz pak štaciona, odnosno šta treba da uradite da biste stavljali pakete unutra. Sad ću vam sve to u detalje prikazati, zato obratite pažnju. I nemojte poslije u komentarima da me opet pitate kako ovo, a ja već pokazujem. Zato obratite dobru pažnju. Evo ga, znači dođete pored displeja i on izgleda otprilike ovako. Idete znači jedan klik i onda dobijete ovdje neke ponude. Ovo sve gore je za obične ljude koji dolaze ovdje, međutim vi ste specijalac, tako da vi morate da kliknete na ovog čiku ovdje poštara. Ovako. I onda dobijete ovaj kod. I vidite, piše ovdje znači da morate ga skenirati, a to radite preko skenera. Znači ovo je od prošlog, to nas ne zanima. Idete znači na ovu aplikaciju, ovako, i onda ima ovaj čiko ovdje, vidite, isti onaj čiko ko tamo, kliknete ga i ovdje. Ovo je sad od prošlog, to ćemo sad završiti, idemo znači ponovo, vidite, noj starten. I evo, sad će nam doći ovdje ovako. I ovdje, znači, ovo je sa ovim displejom, znači, pak štacion, kliknete na ovo i sada skenirate ovaj kod. A to se skenira što ćete pritisnuti ovdje ovaj dio i onda izađe ovo crveno i vi ste skenirali. I sad vam se ovdje nudi da li hoćete da koristite preko ovako samo skener ili hoćete da koristite ovaj displej. Naravno, vi ćete da uradite, evo ovdje vidite, sa displejem ovaj donji dio. Imate ovaj kod koji sad treba da ovdje skenirate i onda automatski dobijete ovu. Sad vam prikazuje ovdje da je zapravo nešto otvoreno, međutim to je vjerovatno, evo ovaj ovdje, evo ga, znači sad će ovo da nestane, samo sekundu, znači morate imati strpljenja u ovom poslu. Ili neće da nestane, onda je možda još nešto otvoreno. Evo ovaj ovdje, pardon. Ali ovaj vidite, on je razvaljen. Viš, prazan je, razvaljen je, ne može se zatvoriti. Što znači da ćemo to izignorisati. Idete na Hauptmenu, znači glavni meni. Tako, i onda imate informaciju ovdje šta vas čeka.
Znači ovo je sad za vađenje paketa. Vidite, imate retura, odnosno običnih paketa za preuzeti 58. Onda imate ovdje reture unverpackt. To su vam dakle ti nezapakovani paketi gdje vi treba da isprintate kod te da upakujete ukoliko ima potrebe za tim. I onda ovdje dole imate ovu treću skupinu, a to su zapravo paketi kojima je istekao rok. Znači oni su ovdje već nekoliko dana, 7+ dana, mislim da otprilike tako ide, i oni se sad trebaju uzeti, nositi nazad u firmu i idu ponovo na adresu pošaljivca. Ali sve ću ja to vama poslije detaljno da objasnim. Evo, znači, kliknete na returen i automatski vam se otvara prvi ovaj fah, odnosno ormarić. Evo, vidite. I tu je paket. Šta vi sad treba da uradite? Vi sad trebate da uzmete ponovo skener, ovako, i izađete, znači, skroz, idete na ovaj hasci, ovaj ovdje. I onda imate ovaj, meni, vjerovatno vam je poznato, to sam vam već pokazao. Idete, vidite, ovdje piše abholen, znači preuzeti. Idete abholen i nađete, vidite, 219. Vidite ovdje da ima pak štacion broj 219. Znači, kliknete na njeg, idete vajta, dalje, i sada idete, znači, svaki paket koji izvadite, skenirate ga. I to je to. Evo ga, znači, ovako. Uzmete paket, zatvorite, uvijek morate zatvoriti ovo prije nego što krenete da skenirate, jer nećete moći da skenirate ukoliko ne zatvorite. Uzmete skener, skenirate ga na skener, što znači da ste preuzeli paket, i sada ga morate skenirati ovdje na ovaj display, na ovaj dole dio gdje se skenira, iz razloga jer na taj način vi zapravo ovdje potvrđujete da ste uzeli paket i automatski vam se otvara sljedeći ormarić i onda idete sve tako. Evo, sad ćemo ga skenirati. I tamo vam se otvorio drugi. Ja sam sad ovaj paket bacio dole i sad će komentari ti bacaš pakete, bratomi pakete, kako to oni pišu, znaš. Ali nemaš ti vremena to lijepo spuštati, tako dalje. I na kraju krajeva nisam ga bacio ovako, nego sam ovako, tako što znači nježno sam ga bacio i njemu ništa nije bilo. To su unutra, uglavnom te neke gluposti, ali hajde, zanemarite sad to ćemo nekom drugom prilikom. Sad se bavimo pak štacionom, znači vidite, tamo otvorio nam se sljedeći ormarić. Vadimo paket, zatvarate ormarić i skenirate ga prvo na skener i onda na pak štacion i otvara vam se novi i sve idete tako. Evo, znači sad ću ja ovo povaditi pa ću onda ja vama pokazati kako to ide sa ovim nezapakovanim paketima. Znači sve detaljno objašnjavam. I pamtite, ako vas nešto zanima, znači slobodno u komentar pitajte šta god hoćete, znači ne postoji glupo pitanje, jedino možda ja mogu dati glup odgovor o svemu. Servus. Haben Sie Fragen? Wegen die Fächer. Ja? Wenn ich überbackelt, das ist so, das kann man gar nicht liefern lassen. Vielleicht hier. Diese ist die größte. XL. Ja. Da muss ich schauen, dass ich das. Okay, danke schön. Wenn nicht, dann können Sie es zur Filiale bringen. Ja, aber dann muss ich es doch abholen, das ist ja unmöglich. Ja. Das will ich ja nicht. Okay, ciao. I onda dođu ovako ljudi, pitaju vas neke stvari. Znači, ako znate odgovor, kažete ljudima, ako ne znate, recite, izvinite i to je to. Evo, znači vidiš ti sad ovaj paket, znači ovo je unutra neka odjeća, nešto. I šta je problem ako ja ovo uradim? Ništa.
da imate u vidu da gledate da sve ovo lijepo sklonjate na jednu stranu, da vam se ne bi izmiješali ovi paketi što treba da ubacujete unutra i onda možete da imate problema. Sad se možda neko od vas pita, čekaj, ti paketi što ti vadiš, ko je to donio, odakle su ti paketi, šta je to zapravo? Znači, to su paketi koje su donijeli, znači, ljudi, eto, šalju pakete da ne idu na filijalu ili negdje dalje, oni dođu u pak stacion, ubace paket i onda mi kuriri dođemo, vadimo, nosimo nazad u našu firmu, to se kupi i šalje se dalje po cijeloj Njemačkoj pa i dalje. Eto. Ljudi uglavnom preferiraju da pakete donose ovdje jer to je puno jeftinije, mislim ne puno nego jeftinije nego da oni to nose tamo u filijalu jer tamo moraju da plate i uslugu, znači predavanja tog paketa, dok ovdje ništa, znači imaju ugovor, dođu, ubace paket i oni su završili sav posao. I ovako kad neko dođe donese paket i pita možeš li uzeti, ja to uvijek uzmijem, šta ima vezi. Znaš, dok postoje neki ljudi koji su nervozni i on se odmah nešto naljuti, ne mogu, nemam kad, bla bla bla. Ali ja uzmem uvijek od ljudi paket, mislim šta ima vezi. Također, znači, nije bitno da ćete prvo skenirati ovdje na ovaj skener, ili ćete prvo ga skenirati na display ovdje, znači ne igra nikakvu ulogu, to samo eto kako automatski to radite, kako vam je lakše, to tako i radi. Osim toga, bili su oni koji su mi govorili kao ne moraš ti to na skener ni skenirati, samo ovako kupi ubacuj, vjerovatno radi u DHL pa znaju da se to može i tako, međutim stvar je u tome što ja sam to jednom pokušao, vidim da ide brže, mislim što da ne. I onda sam došao ponovo u firmu i sutradan dolazi šef, kaj ne možeš to tako raditi, moraš skenirati, ja objašnjavam sunce, nisam dobro vidio ovo. Kaže, nema veze, znači ne smije se to tako i gotovo, tako da eto, ja sad skeniram i na ovaj skener, a i ovamo, tako da šta ću, moram. A možda neki drugi šefovi to odobravaju, ne znam. Ja vam eto samo pričam kako je to ovdje kod mene. Servus. Kann ich bei dir was abgeben? Ja. Ein Etikett drauf. Ah, wunderbar. Danke dir. Ich gebe dir auch. Ah, wunderbar. Das ist ja praktisch. Ich danke dir, mein Freund. Ja, bis dann. Ciao. Eto ga, znači još jedan. Pomogneš čovjeku, šta ćeš? Evo, 58. to je to. Uf. Sad je problem što ja ovdje imam 29 nezapakovanih, to sam zaboravio, to će potrajati. A prije nego što njih počnem rješavati, prvo ću znači sad da ubacim neke pakete ovdje, jer sad sam već oslobodio puno prostora ovdje, tako da sad već mogu da ubacujem pakete. A kako se to radi, to ću vam isto sad pokazati u detalje. A prije toga ću da donesem koji paket iznutra van.
Evo, uzet ćemo. Što se tiče stavljanja paketa unutar pak štaciona, treba da uradimo sljedeće. Znači, još uvijek smo ovdje gdje se paketi uzimaju. Znači, idete ovdje na ovaj home, kućica, kliknete i doći ćete na glavni menu, vidite. I ovdje sad imate ovu opciju Sendungen einlegen, znači pošiljke stavite unutra. Eto, kliknete na to i automatski vam se otvore fahovi. Vidite različitih veličina. Evo, tu je XL, tu je M, odnosno, M. S u stvari, ovo je najmanji, ovaj je pokvaren, tako da njeg nećemo brojati. Onda se ovdje nalazi ovaj M, eto, otprilike veličina, i ovdje imate L. I to je to. Ovdje vidite, tu će vam se pojaviti podaci kada vi skenirate paket. Ali neću ja sad vama pokazati šta će tu pisati, ali uglavnom sve će ovo pozeleniti, razumiješ, i znači da je paket očitan i da možete da zatvorite fah u koji ga stavite. Evo, pošto je ovaj paket malo veći, stavit ćemo ga, može on stati u onaj tamo L, znači tu ćemo ga ubaciti. S tim da, znači, za ovaj dio posla skener vam apsolutno ne treba. Znači, dovoljno je samo da skenirate paket ovdje na displeju, ubacite ga i zatvorite i on bukvalno nestaje sa vaše liste. Eto. Evo, znači, uzmete paket, skenirate, kod, to je uvijek ovaj donji kod, znači vidite imaju tu dva koda i vi uvijek skenirate ovaj donji dole kod. I onda ga samo ubacite gdje može da stane. Završena priča. Eto, i tako redom, dok sve ne ubacite. A ja. I onda će se desiti nekada da imate neki problem, vidiš, to sam umalo zaboravio. Znači, nekad jednostavno kad skenirate, ne očita sve i onda vam fali ovdje ovaj post numer, odnosno poštanski broj, i vi morate bukvalno sa paketa da pročitate taj broj i da ga unesete ovdje. Znači, bukvalno piše post numer. Evo, moram vam to pokazati, da ne bude sam pričaš, da pokaži mi, razumiješ, znači, objašnjavam vam kao malom djetetu, zato vam moram i to pokazati. Vidite, tu su informacije, znači tu je Sendungsnummer, odnosno broj pošiljke, on će se tu ubaciti kad vi skenirate paket. Vidite, sve vi to možete i ručno. Kliknete na olovku i onda ručno možete da unosite. Ovdje je ovaj Benachrichtigungskod, to je kao kod za... to je kad hoćete ubaciti paket i tu su oni paketi zapravo koje sam ja već, kad nekog nema kod kuće pa ga ja na pak štacion pošaljem i onda se dođe taj kod, to je zapravo kod koji ovdje ide. I onda imate ovaj post numer, znači to je taj poštanski broj i sa njim često imate problem kada radite pak štacion i morate ga, vidite, manuel eingeben, odnosno manuelno upisati unutra. I ovdje dole naravno dođu informacije o imenu ko preuzima taj paket. Eto. Pošto sam ja malo odugovlačio, moram ponovo da uđem u ovaj klinac. Da, bitno je napomenuti da kada vi ubacite jedan paket unutra, recimo ako ubacite paket u M veličinu, evo sad ću vam pokazati, šta će se desiti? Evo, nježno ću da vi vidite šta se dešava.
Znači automatski se otvara drugi. Evo ga ovdje, da možete drugi paket ubaciti tu. Znači ista veličina će vam se ponovo da otvori. Evo ponovo. Evo ponovo. Evo ponovo. I sve tako. Ovaj ćemo veliki. Evo znači, ubacit ćemo XL veličinu. Neće se otvoriti jedan zato što više nema slobodnih XL-ova. Sve smo zafili. Sad ću vam dati primjer kako to izgleda kad imate problem sa ovim post numerom ovdje kojeg sam spominjao. Evo vam znači jedan paketić mali. Sad ćemo da ga ovako i vidite. Znači sad ovdje fali post numer i ja ga moram lično vidjeti. Sad znači idu ovi nezapakovani paketi. Znači prije svega ću vam pokazati kako da dođete do opcije da vadite te pakete. A nakon toga ću da vam pokažem i kako izgledaju ti paketi, odnosno šta to sve uzimate, šta pakujete, kako pakujete i tako dalje. Evo ga, znači nalazimo se na glavnom menu i onda idemo ovdje ovo Sendungen abholen, što znači pokupiti pošiljke. Kliknete na to i onda vidite, znači ovo gore smo završili i sad nam ostaje ovdje Retoure unverpackt, znači nezapakovani paketi. Kliknete to i onda automatski ponovo se otvara sve to. Molim? Ja? Wenn man große DHL oder normale Karton braucht, außer Baumarkt, wo kann man finden? Ich suche jetzt. Versuchen Sie in Filiale. Hier diese. Ja, vielleicht die haben. Genau, ich Ja. hoffe. Dankeschön. Kein problem. Znači, ovako otvori vam se ovaj fah. I vidite, recimo, ovaj je kao nezapakovani paket. Međutim, on je zapakovan. Njemu šta treba? Treba mu samo da ovo povećamo. Znači, potrebno je samo da na ovaj paket nalijepimo naljepnicu. A kako ćemo to uraditi? Znači, zatvorimo ovaj fah. Ovako i tu se pojavi kod. Tu je kod. I šta ja radim? Znači, uzimam skener. Ponovo se vraćamo na ovaj glavni. Idemo na hasci. To. I vidite, ovdje su već paketi koje sam skenirao, znači 58 paketa. Ja ću sad da skeniram ovaj kod. Skenirao sam i evo ovdje vam se pojavi ovo, idete na OK. I onda vam izlazi ovako, vidite, isprinta se kod. I vi taj kod uzmete i nalijepite ovako na paket. Mislim, to je samo jedan kod, to je sa kod, kao kod. A ovdje imaju sad informacije o primatelju. I evo, to se isto tako isprinta. Ponovo odlijepite. I zalijepite ovako ovdje. Gledajte da to lijepo zalijepite, da to ne otpadne. I eto, to je jedan nezapakovani paket. I onda morate ovdje kao potvrditi bestätigen. To. Sad treba da skenirate ovaj DHL-ov kod. Vidite, ja ću ga skenirati. I šta se desi? Otvorio se novi i ovdje piše, znači, uzeti pošiljku i zatvoriti ovaj fah ili ti ga ormarić. I sve znači tako. Evo da vam sad pokažem iz ovog ugla kako to izgleda. Znači, evo ga paket. Znači, ne treba mu ništa raditi, on je već upakovan. Samo treba da se isprinta ovaj kod, informacije o pošaljivcu i primaocu i završena priča. Znači, skeniramo ovaj kod ovdje. Ovako. I kod nam izlazi ovdje na ovaj naš printač, druker, kako god hoćete. Zalijepite na paket, jedno i drugo. Nekad se ovo zavrne, znaš, pa se igrate s tim. I onda uzmete i ovaj kod skenirate ovdje, a prije toga ovaj znak bestätigen da potvrdite. Skenirate, riješili ste paket i otvorio vam se novi ormarić fah
Eto, znači, mislim da je jasno šta sam htio da kažem. Ako vam opet nije jasno, slobodno vi to pišite dole po chatu, vama sve lijepo, znači, korak po korak, sve da napišem šta treba da radite. I onda kad došla mi vrana, i ovo računam kao zapakovan paket, zato što se nalazi u vrećici. Sad ću ja to vama pokazati izbliži. Evo, znači, vidite, tu je Amazonov paket. Amazon, neko je naručio pantalone, ne sviđaju mu se i vraćaju nazad. Eto, ja ga bacim, kaže što bacaš paket? I onda će vam se logično potrošiti ovo čudo. Ne znam ja kako se to kod nas zove, rolna, samoljepljiva rolna, kako god hoćete, ne znam nije. Idemo dalje. Evo ga, još jedan bukvalno zapakovan, ali bez koda. Sad ćemo mu kod nalijepiti. I onda se vi ispreksate, vi odmah ovo ovako odlijepite, skenirate, otvori vam se tamo drugi, zalijepite ovaj prvi, zalijepite drugi, idete po paket. To je ta praksa, razumiješ, onda budete brži, onda to ide, letite vi, razumiješ. Ja ovaj lijepim, ovaj drugi izađe. I otvori se ovaj klinac. Evo ga opet. To. Čekam ovdje, ok. Za drugi ovaj print. Ovdje ga potvrdimo. Zalijepimo, tamo se otvori. Zalijepimo, uzimamo ovaj što se otvorio. Zatvorimo, pustimo. Skeniramo, ok. Printa se jedan, ok, za drugi, ovdje potvrda, odlijepite, skenirate, zalijepite, otvorilo se, zalijepite drugi, vjerujem da vam ništa nije jasno. Tako se to inače radi, znači nemate vi kad se fino s ovim zafrkavati. Jednostavno morate da budete brzi, jer potrošit ćete 2 sata dok završite jedan pak šticion ako budete išli to sve na tenane. Morate da budete što brži. Zato ja vama kažem da je najbitnija stvar kada je u pitanju pak šticion, to da budete jako okretni. Evo vidite, znači, još jedne pantalone. Evo, bijele boje, vjerovatno ženske. Vidite, i ovo je kao već nezapakovan paket. Ali neću ja to puno ništa, ja ću to ovako lijepo i kod kad zalijepim, to će biti zapakovano. Kad nisu oni to mogli, neću ni ja. Ja zapakujem sam što stvarno nije zapakovano. Do sad nisam imao problema zbog toga. A valjda neću ni odsad. Evo ovako, sakupili smo. I ovo je bukvalno ljepilo, eto, selotip, zalijepili smo. Završena priča. Ali najbitnija stvar u ovom poslu, znači kad radite ne samo pak šticion, nego i općenito, znači morate paziti da ne izgubite paket, da vam se to ne pomiješa. Jer ako dođete tamo ponovo na posao i u sistemu i dalje ima neki paket koji ste vi jutros uzeli, ne znate gdje, i šta će se desiti? Znači, desit će se, ne znam kako najbolje da se izrazim, razumiješ, ja sad pokušavam da nađem pravu riječ, da ne budem previše vulgaran, ali recimo ako vam se to desi,
onda si ga prnuo u šišu. To je pravi izraz, zato i ja se izvinjavam na ovom izrazu. Mislim, ne znam, eto, izvinite što lajem. Evo ga, znači, došao sam do paketa koji je stvarno nezapakovan. To su u stvari, dvije stvari unutra su bile. Evo, možete da vidite o čemu se radi. Ne znam nija šta je ovo, neke škarice za nešto. Nije bitno, znači, dobijete ovako to i vi sad treba da to upakujete. A to ćete raditi na način što ćete uzeti ovako ove papirne vrećice koje imate sa sobom. I ubacit ćete lijepo unutra. Ovo smeće također šaljete njima. I zalijepite lijepo to i ovo je već upakovan paket. Eto ga. Sad ćemo to još isprintati. Po pakete muss man später kommen. Ja. Ja. Eto ga, znači, zalijepimo na ovu vrećicu i evo ga, riješili smo. Znači, to je sada upakovan paket. Da vidimo dalje. Evo vidiš, s ovim već treba da bude čovjek oprezan, jer ovdje ima stakla. I ovo ne smije da se baca. Ovo je neki poklopac za šerpu. Paket. Makaze. Znači ljudi šalju makaza. A ovo je već zapakovano. Nemam ja to šta upakivati. To ćemo samo ovako naljepnicu da stavimo. I to je sasvim dovoljno. Zapakovan paket. A ja? A neću kod. Ovo je super. Servus. Kann ich was befüllen oder ist schlecht? Brauchen Sie Bestätigung oder etwas? Zettel? Nur da, lassen nicht nehmen, ist kein Problem. Ich brauche einen Zettel. Dann kommen Sie später. Okay, geht klar. Vielleicht 20 Minuten. Danke. Ja. I evo na kraju nam ostanu još samo ove kojima je istekao rok, znači tu su već 7+ dana, niko nije došao po ove pakete. Ali ja te pakete neću da diram. Po pravilu trebalo bi da se to uzme, da se to nosi nazad u firmu, ali ja to neću, neka to radi neko ko bude radio sutra. Nek mu se još malo sakupi koji paket, a ja nema smisla va 3 paketa. Uglavnom, znači, kad vadite te pakete, ništa, samo ćete jednostavno da kliknete, znači, na njih i onda će automatski da se otvara, vi samo vadite, zatvorite i automatski se otvara drugi, znači ne morate ništa skenirati, samo ubacite u kombi i izbacite u firmi, eto. trećem pak štacionu imam 54 obična paketa i 22 nezapakovani, što je 76 paketa. Onako neka srednja mjera za ovaj pak štacion, nije loše. Ništa, idemo raditi. Još jedna stvar o kojoj su ljudi komentarisali, znači pričali, a nisu gledali znači sve moje videe, pa onda ponovo pitaju, razumiješ, neke stvari koje sam ja već rekao, to je znači najčešće kolika je plata, koliko se plaća, znači opet kažem 2100 eura neto, eto, nadam se da vam je sad jasno. I onda naravno
bili su komentari na taj video, znači o plati, gdje sam ja iznio sve te pojedinosti, kako to funkcioniše, znači pokazao sam platnu listu, znači ništa nisam krio, sve sam pokazao, čak i svoj IBAN sam pokazao, možete misliti, to je greškom bilo, ali svejedno. I bilo je tu raznih komentara, znači neki su govorili da je to malo plate za taj posao, zato što je težak posao, zato što se puno radi i tako dalje. I u pravu su, znači malo je to plata, što jest. Znači po mojoj nekoj procjeni ja mislim da bi uposlenici DHL-a trebali, znači kuriri u Minhenu, bar ne znam kakva je situacija na drugoj strani, znači trebala bi plata biti minimalno 2400-2500 eura neto. Moja procjena, sad ne znam da li se vi slažete s tim ili ne. Sad, bilo je i onih koji su išli u drugu krajnost. Ti neki su govorili kao u fazonu nešto, šta hoćeš, radiš u DHL-u, razumiješ, veća plata i ne treba za radnike DHL-a. Kao to je taj neki nižerazredni posao i to je znači super plata za taj posao. Eto ti. Ali dobro, hajde, svako ima pravo na svoje mišljenje, može da priča, odnosno piše šta hoće kroz te komentare. Da. Ali bilo je stvarno i dobri ljudi koji su lijepo govorili, davali podršku, izdrži, možeš ti to, bit će bolje, ne daj se i tako dalje. I ja sam stvarno zahvalan tim ljudima, znači da ima dobrih ljudi koji razumiju šta ja zapravo pričam kroz ove svoje videe i da oni na sve ovo ne gledaju kao da ja nešto bajazgam, ja lupam gluposti i tako dalje. Jer cilj ovih mojih videa nije da ja nešto sad vama pričam gluposti i tako dalje, nego čisto da pokažem svima onima koji se zanimaju za ovaj posao, kako to funkcioniše, kakvi su uslovi, šta se radi, kako se radi, isplati li se rad i tako dalje. Sad ako je pogrešno da ja to tako izađem i u javnost pričam o detaljima nekim ovog posla, onda ja stvarno ne znam, onda ja se izvinjavam, eto, ako sam uvrijedio nekoga, tako to. Ali jedan od najjačih komentara mi je bio, kaže, šta hoćeš, kaže, imaš 200, još ukradeš koji paket, kaže, sve vi to nadoknadite. Kako ću ja ukrast paket? Hajde, da nek mi neko objasni, kako? Znači, prvo, firma je pokrivena sa video nadzorom, što znači da u firmi ne možeš ništa da ukradeš. Međutim, kada vi izađete ovako i sada kupite pakete, dijelite, znači ne možete taj paket ukrati zato što sve ovdje stoji, ti si ga zadnji skenirao i tebe pitaju gdje je paket i ukoliko nemaš neko opravdanje za njega, dođe ti lijepo, splate se, skreše, znači ne možeš ti platiti paket, nego ti se skreše da si izgubio i to je to. Pa da. Tako da nije baš lako ukrast paket, nije da sam probao, ali vrlo dobro znam kad bezveze mi neki paket tamo ostavim na blage čovjeku i onda taj ga ne nađe, ukrade mu neko, razumiješ, nemojte vi odmah misliti da DHL ukrade pakete, razumiješ? Znači, možeš ti prvi komšija ukrast paket, realno gledajući. Pogotovo ako stavite da vam se paket, znači ostavite pred vrata, a velika zgrada, na jednom spratu ima 7-8 stanova i ne znam, 5-6 spratova ima zgrada, znači tu paket nestaje samo ovako. I on dođe kao, i taj lik dođe i on piše tamo kao vi DHL-ovci kradete pakete. Kontaš. Ali čekaj, malo jasno.
To mene uopšte ne pogađa, onaj što to neko kaže tako, jer nisam znao da recimo u nekim drugim firmama gdje nisu paketi, razumiješ, da se ne krade, da niko ne krade alat, kablove, bušilice, brusilice, ne znam, ni ja, tako te neke stvari. Ozbiljno, znači, hvala ti tebi koji si to napisao, što si mi eto otvorio oči da ja sad znam da se samo u DHL-u krade. A ja. A i na kraju krajeva, šta ću ja bogati ukrasti ovdje? Nit znam šta je unutra, samo ovako mogu. Ovo bi moglo biti, ne znam ni ja. I šta ja sad trebam ukrasti taj paket? Sad će reći, pa imaju mobiteli, imaju tableti, imaju laptopi, imaju tako te neke stvari. Nemaju, znači imaju, ali nemaju. Ti paketi su VIP. I te pakete, znači, lično morate da idete na pakete, na tamo onaj dio gdje se nalaze VIP paketi i on vama da, i on je svjedok da ste vi to uzeli, vi skenirate i vi to nosite. I recimo ako te pakete stavite na filijalu ili ako ih vraćate nazad, niste stigli da podijelite, odnosno niste stigli da odnesete čovjek paket ili niste stigli da odnesete na filijalu, ako ste stavili na filijalu ili pak štacion, znači taj paket ne možete samo vratiti sa svim ovim paketima, nego lijepo moraš doći na checkout kod onog lika i on ima jedan kavez, razumiješ, sa ključem i on uzme taj paket i skenira ga da ga je preuzeo i tamo ga zaključa. Eto, znači tako je sa tim skupim paketima. Gdje mi se ovo otvori sad? Koliko sam se raspričao? Jaj, pa onda, znači ja video stavio 30 minuta o DHL-u, razumiješ, situacija, pokazujem kako se radi, šta se radi i od svega toga dođe neko iz konta, pa veži se, bola ne bio. Eto, od svega on je to skonto da se ja nisam svezao. I to mi je ono, pa hajde dobro, od sad se veže. Svi koji ste pisali da se trebam vezati, ja se eto od sad vežem. Vidjeli ste to, malo prije sam vozio. I nadam se da vam je sad duša na mjestu. Sad trebate naći nešto drugo. Šta radim, a ne bi smio. I onda imao sam onaj jedan video gdje sam imao puno paketa, pogovorio neću ja to stići podijeliti i tako dalje. I dođe ovaj lik i on piše kao, pa kako ćeš podijeliti kad samo snimaš, razumiješ? Umjesto da snimaš, trebaš da dijeliš pakete i stičeš. Ali ja kad god snimam, to je u poslu, znači u pokretu. Razumiješ? Jedino nekad, čak i dok vozim, znači pričam i snimam. Ja ne znam kako ne kontaju da ne pušaju nas poslu. Ja sam jako ponosan na svoje radne sposobnosti u DHL i nisam od radnika koji fušari, eto. To vjerovatno ne možeš znati, to ja samo mogu reći. Ali eto, sama činjenica da evo radim ovaj pak štacion ti je pokazatelj da mi ljudi vjeruju, da vjeruju u moje kvalitete, u moj rad i zato su mi to dali da radim. Razumiješ? Recimo, jedno 70% radnika DHL-a znači ne zna se koristiti pak štacion. I to nije pretjerivanje. Možda će se neko javiti, reći nije tačno, svi znaju i tako dalje, ali vjerujte mi, znači postoje radnici koji su tu već godinu i pol, dvije i ne znaju kako se koristi pak štacion. Ne znam kakvih je još komentara bilo. Ne mogu se sjetiti.
Ali evo iskoristio priliku da pozdravim neke osobe koje sam sreo, ne samo tamo u Bosni, koji su me prepoznali preko mog kanala, znači pozdravljam njih. On je sa Z-Transa, prepoznaće se oni koji su ti. Također onog momka iz Blatuše, i on će se prepoznat. I još dvoje ovdje u Njemačkoj, znači Mark Schwaben, pored, čini mi se Kaufman da se zove jedna radnja. Upoznao sam dvije osobe, tako da pozdravljam i njih i hvala na podršci i živi bili i tako dalje. Opa! Kaže ona jedan, meni kaže kad je dosadno, kad ne znam šta ću od sebe, upalim YouTube, gledam tvoj video i gledam kako čovjek zatvara ove ormariće nogama. A ima giganata, majke, znači svaka čast. Prejak ste. Kaže, zašto bacaš pakete, ponašaš se prema paketima kao prema drvima, kada si u šumi i tako dalje. Je ovo znači baciti paket? Ne možeš ti, ovo sad mali, hajde ja to ne mogu pokazati, ali kad dođe veliki paket, razumiješ, pa vi njeg izvadite iz ovog pak staciona, ne možete vi to ovako spuštiti, to daš od ovdje leđa, razumiješ, ne možeš ti to, evo ovako spuštiti, evo. Jel tako trebam spustiti? Ovako nježno da otvorim ovaj. Znaš, jer ide ljudima na živce što lupom ovo. Da ja to ovako lijepo polako. Evo ga. I onda ovako polako ponovo. Pa skeniram. Pa spustim ovako što nježnije. Razumiješ, ne do Bog, može se nešto unutra desiti. I onda sve ovako ko po jajima. Ups, pardon. Ovako. Eto, nadam se da ste sad sretni kako sam spustio paket. Evo sad znači malo veći paket. Evo. Paket. Kako ću ja sad ja trebam čušiti dole ovako ga spustiti. Skenirat to. Ne može, znači nemate vi vremena to spuštati, redati, pod vinklo stavljati i tako dalje. Evo, šta? Malo ovako, nikakav problem nije. A ja? Ovo, evo znači, kakvi su paketi nezapakovani. I ovo vam moram pokazati. Znači, dobio sam vješalce. Evo i vješalce. Sad ja to trebam upakovati. To ću kasnije. Stvari moram odmah, ne mogu kasnije. Evo ga znači vrećica. To smeće lijepo ide njima. Bolje njima nego da bacam ovdje. To smo lijepo upakovali. Moram nježno da spustim naravno dole. Sad ćemo da mi to još sa ovim kodom dodatno zalijepimo. Tako. I tako. Evo ga. Zapakovan. Evo sljedeći paketić. Pogledajte. Ja ne znam ni šta je ovo. Šta je ovo, ljudi? Evo vidite kako su ti paketi. Razumijete, znači dobiješ ovo i ovo vam je paket. Čega se sve ja nagledam ovdje dok radim ovaj pak stacion. Kad baratam sa ovim nezapakovanim paketima.
Znači svega i svačega. Idemo dalje. Evo ga. Još jedan par vješalica. Ovo je već zapakovano, tako da ne treba mi ova vrećica. Ali ja mislim da ovo sve došlo ovdje iz ovog Obija. Znači neko naručio iz Obija i Obij to preko pak štaciona šalje. Mislim, ne znam jesam upravo. Da vidimo šta je sljedeće iznenađenje. I evo ga. Ovo je dobra stvar. Neki prekrivač, šlifer, nešto, ne znam, nije. Posteljina neka. Izvinite što sam bacio paket, zaboravio sam. Eto ga, posteljina riješena. Idemo dalje. Šta još imamo ovdje? Evo ovdje. Evo još posteljine. Znači navlaka na dušek. To su prilike te stvari koje ljudi šalju, naručuju, vraćaju u Amazon i tako dalje. Znači nema tu ništa specijalno, nekih vrijednosti, nečeg bitnog. Kutija. Nepoznato nešto. Evo, ovo je najgora stvar koju mrzim, znači kad mi se ovako desi. Pa sad ovog ormarića. Ima tu nekoliko stvari. Prvo, imamo patike. Vidite, tu su dvije patike. Spušćemo i ovdje. Šta dalje imamo? Neku kutiju, nešto ovdje ima, ne znam nija šta je. Ali, i to. I još, znači imamo ovdje neke gaće, nešto. Ja sad to trebam upakivati. I ljudi ne mogu jednostavno to sve staviti u neku kesu, paketić, nešto i riješiti. Ne, njima je mrsko. On će to ubaciti. Ti mi se upakivaj. Odnosno upakuj. Evo. Eto ti. Ljudi mi nisu vjerovali kad sam ja govorio da patike budu. Znači, znam se desiti da otvorim ovdje ono kuhalo. Kontač kabel se ovako dole vuče za njim. Budu one kancelarijske, one kante za smeće, one za WC-a, kako god hoćete. Sad ćemo vidjeti dalje. Evo torba. Torba. I moraš je staviti ovu papirnu vreću. Eto ga. Znači, bože. Ove vreće su užasne. Ja ne znam što je uopšte DHL omogućio u jednu ovakvu opciju. Bitte schön. Kann ich kurz was reinlegen? Ich kann es nehmen, nur einen Moment. Ich habe aber den Code nur auf dem Handy. Das wird wahrscheinlich festgehalten. Das ist erste, diese. Bitte schön. Hallo. Hallo. Darf ich das loswerden? Nur das. Jetzt nehme ich es.
Yes, ajde. Ja, alles gut. Wunderbar. Ja, ja. So, Dankeschön. bitte schön. Danke, ciao, ciao. Dobro. I bilo bi to sve što se tiče današnjeg videa. Ja se iskreno nadam da vam je ovaj video bio od koristi, da sad znate, ukoliko vas je naravno zanimalo kako to funkcioniše packstacion, šta se tu radi, kako se radi, čemu služi i tako dalje. Eto, toliko za danas, pa se vidimo ponovo za nekoliko dana, a do tada doviđenja.